Pamirsa, kriminalitas reng widang pariwisata pungkuran puniki sayan akeh, hotel wiyaden akomodasi pariwisata taler sampun nincapang katreptian nganggen standar internasional. Jadi astuna sapunike, desa adat Pemekas Pecalang, taler dahat membuat kewentenanipun sejeroning nyaga katreptian jagat Bali. Selami puniki, Bali keta pinake wewidangan sani sutrepti, nanging kriminalitas kejantanang sayan ake ring pungkuran puniki. Yening mausang indik Bali, nenten male mausang indik wewidangan Bali Kemanten, nanging taler maingkuban ring Bali internasional, santukan Bali pinake gena wisata internasional, ketreptian jagat Bali mejantan amongan kramo Bali, angge keamanan mangdes tata sayage nyaga ketreptian jagat Bali. Kriminalitas sani ngaunang pariwisata Bali ring pungkuran puniki sayan ake kepanggih. Perindikan punike mejanten mawasana kaon majeng pariwisata Bali ring selanturipun. Ketreptian jagat Bali wanta amongan samian angge. Desa adat mangde makari awik-awik nganinin indik krame sani presiden ranjing wiadin jenak ring desa adat suang-suang. Kewentenan Pecalang ring gena wisata mangde taler ketangyang malih. Di sejeroning nyaga ketreptian ring gena wisata mejanten patut nyarengang angge TNI, polisi, Pecalang wiadin krame. Antuk punike, wisatawan jagi deg-deg kayun ipun mesesanjan ring Bali. Juliana, Bali TV.